no go lla ngwana ka motho ka toilet a re ya ka toilet re lighta phone na re no bana matsipa dipampi ka foya masa ile ka mokera ka ntle a hlobotse mara pastor badimo gona a hlobotse a shetse ka mmele fela o jere ntepa ka go ba kombe o ile petse ke bone le grupa basadi then o ne le meto ba o so meto o tuka mo then ba o shito mo so after mo ba mbija ke le ka kamore le ba re tla mo mama ka ke botso ba bola mama ka ke botso a go kwa ho ena batho ba tso o ka mmotsa ka boloi o tlo mmotsa ka bo itjaka a no go robala ka kamore ka mo anya ka gore na robala ka gona ene ka mo lo robetse ka gona ba gore ka mo mbudi le gore ka iphatsa tsa rena di gona ka mowe go ne le lerapo le letele le gona ka lerapo le o ka lefato bo tlo mmotsa re ka mo o nyakang ka mokhukunga ga ya gone moeta o go eleng gore ngwa ile dirato tsa rena gore o ke mamang o ke mamang a ka se lokele ke se ba jaka go tsa le mawe bona la telana mo gara wena ga botse go ya ka wena go lebeletse kuku o mmona e le motho e leng gore o berekisa ke ditšhomi go ba dilo tse ke tsa gagwe wa ditsela ba di tla ditšhomi nna ke go le mmago go le mamaka ba mamaka nna tsalong ke go le ena ge o itšhela ka metsi ke ntšha mainaga go bone ro bolamang ke nyako go kweša gore ge o itšhela ka metsi o bona eng mo go yona ke nyako go kweša maina ga batho ba ka ba leng mo lemong ya gore ba bolai ba ba phelang gore ba phelang